turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025 n'amakuru agezweho arimo gucaracara mu binyamakuru byandika amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ikiriho nuko ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi ku munsi w'itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 byamaze kuba bitangazwa ko yamaze kugera muri South Africa, aho iza kuba ihura n'ikipe ya hano muri Zimbabwe ni mu mukino wa 8 wo mu itsinda C mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. N'umukino uza gutangira ku isaha y'isa 9 kuri tariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 kuri Orlando Stadium. Hanyuma rero umukino wabanje ikipe ya Super Eagles urabyibuka neza ko yaje kuba itsinda igitego kimwe ku busa bw'Amavubi hariya Iragosi muri Nigeria. Hanyuma rero amakipe yaturutse mu bihugu nka Maroc yamaze kuba ikatisha rwose itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Hanyuma ikipe ya Tunisia nayo yamaze kuba ibona itike yerekeza mu gikombe cy'isi cya 2026. Hanyuma rero kadutegereze n'andi makipe nayo mu kanya. Repubulika na Demokarasi ya Kongo iraza kuba ihanganye na Senegal, nabo dutegereze turebe niba nabo bashobora kuba babona itike iberekeza mu gikombe cy'isi cya 2026. Ndetse n'indi mikino iraza kuba igenda igarukwaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye, no turayikomeza kugenda tuyigarukaho. Ikindi nakubwira nuko Nshuti Innocent afite amakarita abiri y'umuhondo, ntabwo ari buze kuba akinishwa muri uyu mukino, aho Amavubi araza kuba ahanganye n'ikipe yo muri Zimbabwe. Hanyuma ikindi nakubwira nuko ikipe ya APR yamaze nayo kuba ikatisha itike yerekeza muri kimwe cya kabiri. Byagenze gute? Ni ku munsi w'ejo w'itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025, aho yari ihanganye na KMC. Ubwo twamaze kuba twerekeza muri Sekafa Kagame Cup, ni rushanwa riri kubera hano muri Tanzania. Hanyuma rero ikipe ya APR ikaba yaranganyije igitego kimwe kuri kimwe cya KMC. Ikipe ya APR icyo byayisabaga nta kindi, nta yindi mibare yarimo, nuko yagombaga gutsinda uyu mukino ikagira amanota 3 cyangwa se mu kimwe ikanganya. Yahisemo rero kunganya, hanyuma rero biza kuba biyifasha kuba yakwerekeza muri kimwe cya kabiri. Hanyuma kandi ikindi akaba ari nayo iyoboye itsinda B. Hanyuma ku mwanya wa kabiri hakazaho ikipe ya KMC n'ibitego bagiye bazigamye. Ibyo byose tugiye kuba tubigarukaho. Hanyuma ndakubwira n'ikipe uko yari ipanzwe, cyangwa se umutoza Talebo Abdurrahim mu bakinnyi yaje kuba akinisha ndetse n'abasimbura. Ariko nk'ibisanzwe mu izamu harimo Ruhamya Nkiko Iva, hanyuma rero wambaye nimero 15 Bugingo Hakimu, ndetse na nimero 20 ni Ngabonziza, n'abandi bagiye batandukanye. Tugiye kuba tugaruka n'Igena Clement waje kuba atsinda igitego cy'ikipe ya APR yambaye nimero 17. Hanyuma rero muri aka kanya ndaza kuba nkubwira kandi ko ikipe ya Rayon Sport mu bagore nayo yamaze kuba ibona itike nayo yerekeza muri kimwe cya kabiri. Tugiye kuba tubigaruka akantu ku kandi. Icyo usabwa ni ukomeza kubana nanjye, hanyuma ngusaba gukora subscribe, share na comment, like inshuti zanjye zirakenewe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Hanyuma rero ntatinze, urabizi neza cyangwa se uranabibone, iyi ni Butterfly Media TV ikugezaho amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse tugasimbukira no hanze rimwe na rimwe tureba uko byaba byifashe. Hanyuma nge rero wumva muri aka kanya ni Musenyeri uzajya ukunda kukugezaho ibiganiro bivuga ku mikino hano mu karere k'ibiyaga bigari. Gusabe gukora like, share na comment, tujye dukomeza kubana mu biganiro byose bigiye kujya bitambuka kuri YouTube channel nshyashya. Hanyuma rero ntatinze, ikiriho APR kariho duhera. APR yanganyije na KMC igitego kimwe mu mikino isoza itsinda B rya Sekafa Kagame Cup 2025. Ibi byaje kuba bituma ikipe ya APR ikomeza muri kimwe cya kabiri kiri rushanwa riri kubera muri Tanzania, iri ku mwanya wa mbere. Iyi kipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ihagarariye u Rwanda,
yakinye uyu mukino idafite Jibril Watara urwaye ndetse na Dauda Yusufu Sedu ufite amakarita abiri y'umuhondo. Muri uyu mukino abarimo Meme Lufdao, William Tongmeri, Hakimu Kiwanuka, Lamine Ba bose babonye amahirwe yashoboraga guha ikipe ya APR FC gufungura amazamu hakiri kare, ariko ntabwo byaje kuba biyorohera kugira ngo iyi kipe ya APR FC ibyaze umusaruro aya mahirwe yari ibonye. Hanyuma rero ku munota wa 40 nibwo ikipe ya APR FC yabonye igitego. Urumva hari kubura iminota igera kuri 5 yonyine, wenda n'indi y'inyongera itarenze 3 yagombaga kuba yongerwaho n'umusifuzi kugira ngo igice cya mbere kize kuba kirangira. Ku munota wa 40 rero ikipe ya APR FC nibwo yaje kuba ibona igitego kimwe cyatsinzwe n'uyu mugabo Nige na Clement. Hanyuma y'ikosa ryahanywe na Bugingo Hakimu, icyo gitego niho cyavuye cyangwa se niho cyabonetse. Ku munota rero wa 44 KMC yahise yishyura. Hanyuma ibyishimo APR FC yari ifite yiyumvisha ko imaze gutsinda, ntabwo iyi KMC yaje kuba iyorohera, yaje guhita iyibwira iti mube muretseho gatoya natwe tubereke ko amazamu afunguye dushobora kuba twakora akazi mu izamu ryanyu. Hanyuma ku munota wa 44 rero nibwo yaje kuba yinjizamo igitego. Hanyuma amakipe yombi rero yaje kuba ajya kuruhuka ari igitego 1-1. Hanyuma ni igitego cyinjizwe na Eric Edizo ubwo Nshimiyimana w'ikipe ya APR FC ubwo yari akuyeho umupira nabi, yaje gutuma uyu nguyu abona amahirwe yo kuba yinjiza igitego mu izamu ry'ikipe ya APR FC. Hanyuma rero KMC nayo iza guhita ibona igitego, biza kurangira rero igice cya mbere ari igitego 1-1 kugeza ubwo baje no kuba batangira igice cya kabiri. APR FC yaje kuba nabwo ikomeza gusatira izamu iri gushaka igitego cya kabiri kugira ngo itsinde uyu mukino, ariko ntabwo byaje kuba biyorohera kuko igice cya kabiri nabwo cyaje kurangira rwose ari igitego 1-1. Ikipe rero ya KMC nayo yaje kuba ikomeza kugenda isatira izamu cyane kugira ngo nayo irebe ko yatsinda uyu mukino, ariko ntabwo byayishobokeye kuko ikipe APR FC nayo yakomeje kuba idefanda igitego cyayo ikiryamaho. Hanyuma biza kurangira rero izi kipe zombi ziguye miswi igitego 1-1 kugeza magingo angaya, byatumye iyi kipe ya APR FC iza ku mwanya wa mbere, akaba ariyo iyoboye iri tsinda. Hanyuma ikipe ya KMC iza ku mwanya wa kabiri. Hanyuma uko byifashe rero APR FC yagize amanota 7, izigamye ibitego 4, yahise ibona itike ya 1/2 ndetse yazamukanye na KMC yagize amanota 7 nayo urumva binganya amanota, izigamye yo ibitego 2, ikaba yabaye iza ku mwanya wa kabiri. Aya makipe yombi arakurikiranye ariko banganya amanota 7-7 aho batandukaniye ku bitego bazigamye. Nicyo ngicyo cyatumye ikipe ya APR FC iza ku mwanya wa mbere, yo izigamye ibitego 4 naho KMC yo izigamye ibitego 2. Aho bigeze rero ubu ngubu mu itsinda B, iyi kipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda izategereza ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 kugira ngo imenye ikipe izahura nayo muri 1/2 izava hagati y'amakipe 4 yo mu itsinda C kuko yo anganya amanota 2. Undi mukino wabaye muri iri tsinda warangiye Murandege FC itsinze Bumaruru FC ibitego 3-0. Uranabyibuka neza ko iyi kipe ya Bumaruru FC ya hano mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, ikipe ya APR FC yatsinze ibitego 2-0. Murandege FC rero we yayitsinze ibitego 3-0. Hanyuma rero imikino ya 1/2 izakinwa ku wa 12 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 aho KMC izahura na Singida Black Star yabaye iya mbere mu itsinda A.
abakinyi umutoza Tarebu Abdurrahim yaje kuba yifashisha rero mu ikipe ya APR FC ku mukino yari hanganyemo na KMC mu izamu nimero ya mbere ni Ruhamya Nkiko Iva, hanyuma wari wambaye 15 ni Bugingo Hakimu, nimero 20 ni Ngabo Nziza, nimero 17 ni Gina Clement waje kuba atsinda igitego ku mupira yahawe na Yunisi, hanyuma nimero 18 ni Byiringiro, 14 ni Ramine, 28 Nshimimana, 27 Ruboneka Bosco ari nawe kapiteni w'ikipe ya APR FC, hanyuma nimero 8 ni Daume Mere, hanyuma nimero 7 ni Hakimu Kiwanuka, hanyuma nimero 35 Tonk William Mer, uyu mugabo waturutse mu gihugu cya Cote d'Ivoire ukomeza kugenda akora ibitangaza mu ikipe ya APR FC, aho yaje kuba imugura. Uyu mugabo akaba amaze kuba atanga umusaruro mu ikipe ya APR FC kugeza amagingo rero. Umutoza akinisha uyu mugabo Tonk William Mer ku mwanya yakinagaho byaje kumutonda cyane, kuko ubwo Ruboneka Bosco yazamukaga uyu mugabo yasigaraga ari gukuvura uriya mwanya wa Ruboneka, kandi ntabwo asanzwe awumenyereye. Yewe na Tongimer William nawe yazamuka, Ruboneka nawe akaza gukuvura uyu mwanya wa Tongimer William. Aba bose rero iyo ugiye kureba usanga iyi myanya bari barimo gukinaho itaje kuba ibahira cyangwa se batayimenyereye, ariko biturutse ku bakinyi batari kuboneka bitewe n'izindi mpamvu nk'amakarita cyangwa se kuba bagiye kuyambazwa mu makipe yabo mu guhatana barimo gushaka tike y'igikombe cy'isi cya 2026. Hanyuma niba ubyibuka neza icyo gihe ari ku itariki 3 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025 ubwo ikipe ya APR FC yahuraga na Bomaruru FC ikayitsinda ibitego bigera kuri 2-0. Icyo gihe mu izamu harimo Ruhamya Nkiko Iva, imbere ye hari Ubugingo, hanyuma Nige na Clement, Nshimimana, Ruboneka Bosco, Dauda, Daomi, Jibrire, Byiringiro, Kiwanuka na Tong William. Muri aba bantu nkubwiye cyangwa se muri aba bakinyi nkubwiye, wahise wumva ko uyu mugabo witwa Daomi atarimo, hakaza n'umugabo witwa Jibrire nawe ntabwo arimo. Nk'uko rero byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, iyi myanya bakinagaho yatumye haza kubamo icyuho, bituma ikipe ya APR FC itabasha gutsinda iyi KMC. Iyaza kuba yakinisha aba bakinyi nk'uko yabakinishije kuri uyu munsi w'itariki ya 3 z'ukwezi kwa 9 2025, ikipe ya APR FC yagombaga gutsinda KMC rwose igacyura amanota 3 ntinganye, ariko siko byagenze. Ariko n'umusaruro nawo wabonetse ntacyo utwaye, kuko watumye ikipe ya APR FC iza ku mwanya wa mbere, ikaba iyoboye iri tsinda B. Hanyuma rero duhise twerekeza mu mikino yindi yabaye, ni Rayon Sport y'abagore, Rayon Sport mu bagore. Rayon Sport y'abagore yageze muri kimwe cya kabiri nayo cya Sekafa iri kubera muri Tanzania nyuma yo kugira amanota 4 mu mikino 2. Rayon Sport y'abagore yanganyije na Top Girls y'i Burundi ubusa ku busa mu mukino w'umunsi wa kabiri w'amatsinda ya Sekafa. N'umukino wakinwe kuri uyu wa mbere w'itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 ku kibuga cya Ulinzi Sport Complex, aho ikipe yo mu Rwanda yasabwaga gutsinda kugira ngo ibone itike yo gukomeza. Rayon Sport rero y'abagore yatsinze CBE yo muri Ethiopia ibitego 2-1 mu mukino ubanza. Yari ifite icyizere cyo kwitwara neza kuri uyu munsi kugira ngo ikomeze kuyobora itsinda B. Umutoza wa Rayon Sport mu bagore ntabwo yigeze akora impinduka muri uyu mukino, ahubwo abakinyi yabanje mu kibuga mu mukino uheruka bose niko bongeye kukibanzamo. Nubwo amanota 3 yabuze, ariko umusaruro wo kudatsindwa uyu mukino ikanganya ubusa ku busa ikabona inota rimwe byatumye igira icyizere cyo kubona itike ya kimwe cya kabiri cya CAF Women's Champions League. Kino usigaye muri iri tsinda uzahuza CBE yo muri Ethiopia idafite inota na rimwe na Top Girls ifite inota rimwe. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane udahwema gukurikirana ibiganiro byacu bivuga ku makuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'irushanwa rya
Sekafa Kagame Cup iri kubera hano mu gihugu cya Tanzania, kandi nkubwire ngo tuze no gukomeza kubana no mu mukino uri buze kuba ku isaha y'isaa 9 kuri tariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa mukino uraza guhuza ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi ndetse n'ikipe ya muri Zimbabwe mu gushaka tike y'igikombe cy'isi cya 2026. Ni umunsi wa 8 wo mu itsinda C.